Shubor nakaslem jong nongsan hima. Menteri Katanat Karep Karyang Jongka Sorkar Jilla hene kasngi ulalomi ki nongrem bat ki ofisar Katanat Karep Karyang ha ka jingadan langki MLA banyatai halor ka jingkin tiu ya ka kamrep kamriang ha ka Jilla habe kren bat ki nong thok hubor Menteri Katanat Karep Karyang ba bante dor lengdo ulaong bahadian baka sorkar barem kalapan bana ban pendo ya ka subsidi jong ki dawai yuria namar ki thrang ban kin tiu ya ka rem klem pendan kam dawai Nakalang uba bantai dor, ulaya tu bahadian ba ulaya kendo bat ki nongrem, nakalang saudong, ulap babun ki jaka kim long klem da pendan kam dawai. Kani kabu jing bat kumba kalong menta, bun ki nongrep ki hab bantiet na bar ya ki dawai. Kani kabu jing na marka dor ka rembha. Ulaya tu ruba ka sorkar klasim ya karai, baleng ba Katanat Karep Karyang, kin yarap iki nongrep daga ba kershan bat ailan, bakin pendan kambiang ya ki dawai, kenang bakin nongrep kin lakban kin tiu ya Karep Karyang ka jongki. Morning, kawin na constituency ka ba lubusan dunia ko nakasiswa kidiki nongrep. De ladaki kren sipang ka jing jong ki nongrep, kamtam hakabai day bakanika bentang bengkren takasi alor ka jing bomyo shu ikispo dawai narus na maja khasaw kani ka degawai naka jing kren bhab de kinongrap namar ba nadu arja khasaw kinongrap ki bala jumlien ben penan kami ki dawai spo na benta ka jing rap jongki kim yo shu te kani ka jing bomyo kala penhiar shisha ya ka yo ka kot jongki ni kinongrap kala penhiar ya ka production kala penhiar ya ka yo ka kot de nakaliang ngejungi kum kinomik khmat habakiwan ki nongrep ban uot yangi ka phai ngi ban wat kilak plenti ban yarap iki ka jing yarap iki ka bangila ban yarap iki ka long be stang bangin wan chaka suka ban sngo yaki de ngila yo ekala benekran nadu usnam arjar khatra hadin bakane ka sokar MDA khaptam ka jing pet jungi ba bantidor lindo Menteri badai Karep Karyang bat ni kendut kapor bat ilong menteri ba kloi ba ban sngap ikajing jong kinongram bat khamtam yang ikyung kinomi khmat abang ilikut chi ngi yo ban ya kren sipun bhai ke ke ho ladang ye kren shapang kata ka organic ngiru ngi menjur ngi kershan enrei ka ba pat menta kumno kensan pin pen kenria e ka kamrap ka baju rap daki post nam syaka jingrap ka batamai te namar takadaw nga subadong ba than ne siban penkenria marmar but hajing so jong akum nong ikmat ka thai mor kenai ru hoi ni kershani ka organic farming haki sngi ki porbanwan hinrei kadiban long thik pathik da kapor le sikaban biang hi te ai ba ki pat ba nong rap hi kin sarai kenya kata kumno bakin le but nga snoban ainuksa lada ubriu hakadayat jong u shubu ngi ki ba ju bam ja mo man ka sngi bam ka ja ni pen bam sinda do ata ngi ka long ka ba kum ju iki ba bam ata pen bam ja sindat ka long ka ba te priu hi dan kam ban adab te ka ju ru kamariang ka jongi ka khndo jongi marmar ka namla ban adab ya ka organic farming suki kan salah te ita ibang asnoban penpau ni kapor bakai ka ba ka sorkar ka shim ya karai khamtam ban permi economic office order mentau benai khandai tarik ka de ka jingjob nam ta ki nongrap bakalong ka jingkermen ru nam ta jongki bakin yo lat yang ban penhe ya ka kam ka jam jongki SSP kini ki dawai sbo bala penduk la discontinue the scheme na do arajar khatsa usnam arajar khatsa mentala prasnam te kini ka jingot jongki nongrap nakapor syakapor bat kani ka jingut jongki kalong ba balai berkhat na benda ka jing jongki namar ki shuya thiet balak pakaya be chika ki ba don kam me ni ka sbo kum ka chakarap ku bagirap yo kan ibarat kubi ibarat pun kubi ibarat sosau klem dawai sbo klem ka yuria kan itu klem la iba kinom la ban permi kata ka production kari kuduna bat isu thu igani ka ibaro ka jingut ka jing angnut jongki nongrap na kapor lingba kisnong lingba kiseng nongrap lingba kibobon ki iba ngilayo ya gini representation na kalian department dan sepateli ki jing thok ngilayo dan ki bobon ki meeting ngila definition nadu arja khaprata teradir bang shakti ko pensta jong Karep Karyang tingilai pelong ya ni meeting ring akan mau ba
last year ni pelong biang gawe gamitik bangi adon kambun nak liang amalir kita tu nengon bangi la ikran ni kani la sim bakum no ba in ailat ba department kan le bodon ka department kan le ke lenti ke bahatam ban ban ra biang ini tak bentar dan juga nomor jungi bagin yo biang ke sport akador ke bata mamenta kalong arlai sha ke yuria ke ba sanspa menta ke haban thiet khatlai spa khatsau spa gadon ke pole bo ke dor position khat nyus spa den ringi wan ra biang ingi pat ya kani ke skim ke berteman kaba kinyo kinorap kinyo napo mikofet but ngin ke mikofet kan sim napo ka ifco company wan ai ya kani ka sbo but kinorap jungi kintiet nanti lingba lani nagaliang jo department kan identify pro ki block belum affected tang ki block belum affected but kin buus tu ki block kin don ki outlet but itu ki outlet ki nomrap ki jungi kinyo wan kalian ke department into marmat makanya nutrition bumi mentau benai kendai trik makanya kan led support government of India support ministry of fertilizer chemical dia ndadap nentapan kan sampai kan do ngi don kam ni haban ai mangi kai nang di kajing kai kan no spaton ngi don kam shi kan kum ka requirement jongi bikin sa bikin kiapan alot yang ngi don kam ka alot man dan rai gua ongi piga de long side by side dia kata kajing ya organik mat ya dan rai kini keceka kiba menta arpus senam kila rep dengan ni kada wai pilak berpelong organik kita kata kadi kikeli nagi nor kisgo kuno ringi ila de ya kini menta saus senam menta saus senam tam kini kajing ya discuss kini ka interaction bagi nor sing nor bagi department ka continue with our post mentang ongi isim biar ni ka rai nak bentar ka bit ka biang nak bentar ka jing mentoy jogi nak ndai nak bentar jing mentoy jing sedai ka jing mentoy il mdunai ka arlak ta itu nak rak jung lima long affected laban push ka laila tama katangan itu ipi kat kum kita ta ki begini nak rak am long fi ka long kum ni kani kam dei ba ta ka jela kita tentang di few blocks di bakta ini. Kum ka mauran keneng block, ka mau kan ro block, nang ta ka kanak sunong light rock block, ka milim block, soyong block, nang ta ka kita ai di block tiba la syakta. Mau pelang block, ini ke syakta. Akan ni wede perkara yang normal ki nongrap ki jung, kidang buun ki barap, ya kini ki jingrap jung ki cur ki. Yang pan kubi kita belajar keteng tetel muri sosau kajon kita gini gigi bro kiba ki nong rap cumi ki syakta tedeng nata kadang ong ipi mengepot perkat namun tak gini ki areas but om dei ba ong bay kani ka sbo pengewan ra rupa bani di pathar bahkan nong pathar em kani kan monitor na kalian di department but ke jingi trai lang but ki nong rap kiseng nong rap but ke block office ko dan haktu affected ini begini yo ini do am ka arajar khatsau ka dei bandel discontinue ba ya ka scheme awar jar khatsau karena tu fusion bumi nak kalian masyarakat kau ban discontinue no ya subsidy scheme na ban thiet na ban tabangin thiet ki nongrap ki nyo ki nongrap ya ka chemical fertilizer dikatakan itu fi ni mentang ni khammat ni kham ong ba ni ya ka ni penduk ya ni wanra be kata andrai ni wanra daga ni scheme ko bersama kepada bagi nongrap jongi bagi juyo mencuak sedikit na syai kit ya kan ni ka sebab nampo mikofat bat mentaru kami kofat kan le kemudian kam kan wanra limbaga ifco company keban a ketika government certified fertilizer company keban wanra ini kam kemar apa mikofat pan kin shalam kin ai kin sabaro ini ki affected hatusna mlakong ba bandus continue lega subsidy da kadwa isbo da banta organic mission kani ga cingkam membentaru kalau apreng kata ka mission kalau organik atau biso baka yalong persya gini atli ni kadai ga alternatif ke baka sarkar ka shim menta banira pe gino pi kani ga alternatif ni kam dai bangi ga organik kamadiat organik ngani tu ifi gawai ke bapin tipsha kan mau ba yo pan yo sosau yo kobi klam ka yuryang ana tu pi nomla bakin norap jungi ki barap ngani tu ifi kini ki marap umdai bagi pamil ni kide
Ibasa ni musam nang ni. Kani kamar ka balik jongi nang ni. Siapa Assam, siapa Nagaland, siapa Siliguri ka balik. Keleng-keleng kani tu kamar. Da ka hajar ton ni tu isi bana. Iyo yang datang kita nak dong sedang bertaruh. Ndai ong ipi kani ka ba kongsan ka dong bungi warna men ni. Nang bagi nong rap jongi ka yo si mentoi. Ndai mentar darap dengan ong ipi surat tang surat tang kanang. Ndon juga nong show. Di kai ka bangi warna ini skim ka nong bentar relief. Ka jongi si cuma relief. Bangi warna ini kadang bikin yo cuma kit nong rap. Jongi bentaru kidon ki ba pendon kam ki sinong ki ba per ba pendon kam di organik mania di tu ipi. Bat ngani tu ipi ngila persyang dua yang department nadu arajar kat saw marsen ban marsen discontinue ke skim ye ki nong rap jungi lale ikai kilale ceki jaka ki bakirap kiriang ban persyang ban rap nang kini ki organik mania ngani tu ipi klam terai kam kata mdai bang ong manga li na kini ki MLA li na ki officer bat ka production ngani tu ipi la ki ong rap organik bang layak kan dia manu ban pendap ba mi ki de ki lak ong ipi alailak i nong rap do im na ni kam manu pendap ba mi ki to kata organik ngiru ki sultanat kedai baru ngikwa belong organik hendrai kidon pat di certain area apa ke state jung ipo mnak te ban lek benda gila persyang agi tu ke Jakarta bumi ke Jakarta fan itu pi riong rap organik bat kan nomlong katangan itu ipi bat upan bumi ku mengalong sosau klem organ nganong klem ke urea klem ini kita wise bo unum lak ban belong itu ipi production ke duna bat umdan production ni itu ki nong rap jungi kin yap kan dan dayak kan makin ingin lek kum kata ke jumpa kata ke jing ong jong inong rap ini dayak kan mengi rap organik ingin lek kum tedai na takadawan itu kimban sigi aban fit blak kawan na po asa mentar ko yat ben ngiong ki organik ilaban ngiong bagi kuat belong organik stik dan gini ki cakap baru kan itu pila dengan ngiong ile organik nginom lak kan simpor ini and side by side ngiong ngimpendu chicken man ni kata side by side ngin persyang bangin ai awareness program ya ki nongrap bahkan ya kita taruh tik suki posuki nrai tambalo bedai bat kejing pendon kam ya ki kini ki chemical fertilizer kan umdai kung balong rampage kung balong mensua kan don ki program kan don kejing kai kan don kejing monitor na kalian department kenang ba kan ya lang kai suki yong ila andai ngasupai ya kini ki marap ko banglajar katang mata mau kini ki marap pan kopi sosa klem urea klem kidawai mla berat iki baru nong rap jungi berat kita amde bo buba mile demo ya kini ngomong di shalan syabar tu mesti cuma ki state and not east depend lagi ya kini ki marma TPE gitu di kali kali mungkin pula man gasni ki balik syabar late bekali na gitu kali kolong tu dei bang syukuran tihapan skap iki nong song jungi ki nong rap jungi kom nong insu long nyang kelut baik bukan tapus nam kilalin yan ini kejuan rano ini gandai ke jingkepu ya ginoran itu. I ka discontinuation joka scheme subsidy scheme nado snam alja khatsa i banado to por nagaliang joki pa norep la kolma da shisha la ut aname ka sorta to por par hadu ini ski momentang i nagaliang joki pa norep la samjing e ba bagi i khamtam news nam radem aga jinge mer jingmot hapo ka jiram jim minister ka shitarit pun bespo snam alja alpu hakatu jialang nakaliang ju pat nong rap ayo ni simbeta nakaliang ju soldat pergi kun nong rap yo i bal kala sawa jurba kata ka jin sawa ka joki kalomba kumang yo i sosin asia nom ka pat nong rap jo ba nakawi ka sem su koi pat ki jugot don ka snam ka ba nalum biam sayo omnam ne don par ki snam ki ba nalum mlong sayo pada sangkador pobia kajing yo kajongki ke bamtikana kadang yo i kajing yo khamtam wede bakane kadawai spo hanus nam ladap i kajing yo dor kabalalong arsha ini laisa kani da sisha ka kata ya kayo kod jongki pa no jongi yo i banagalang jongi ro kum kinong ikman kadiga penta ka jongki pa ba jongi ban pen snow ya kajing ya ka jongki kila penso ke jini ke jongi hangi kom kinong ikman kadang ka penta pa ke jongi kom kinong ikman penso ka sorka ya kani ke jini bangi so komen sibon bahapo ka jialam jo minister program jongi be ka tanat harap kalian ayo pelaj ke office order jong penai pemerintah kendai tarik ka bangi yo i bala sya yang berperan kam ya kani ka dawai sport kadang iso tu ya kani ka subsidi
dang yai beteng ban discontinue hadu ini segi pemerintah Henry masya apa perlu kam ya kan ini kata wais semua hendeng yo i kat kom kini office order ba kam sultanat kalongba la syaru ba la ailat yaki officer jong kini agriculture and farmers welfare hagaban penso tu ban organize the awareness program ko per hagaban nakaliang jo sarkar jela ba sarkar India oi kadon gajing temu ko babhan ban kintiau kadap karyang lingbang kasbok maria learning organic farming and I juga upon ni suatu kajing bakal jauh ketika order pausnya marja khas so ke walaupun kormal jemut ipai bak jongi kalongba la shipni kan ni order hak dah claim dan ke consultation learning interaction happening sarkar jela bertipai no kijong kani walaupun kormal jemut tu yaki ban lesi nakaliang jauh sarkar jela bahkan office order jong news senam